Ladies and gentlemen. Ladies and gentlemen. Welcome. Ladies and gentlemen, welcome to Courtside Talks. Dobar dan, dragi moji, dobrodošli u još jedan Courtside Talks. Ja sam Stefan i naravno pre nego što krenemo ne zaboravite da subscribe-ujete na kanal i da lajkujete ovaj video. Danas pričamo o ABA ligi, odnosno prve dvije utakmice gostovanja Partizana ekipi Dubaija u finalu ABA ligi, odnosno finalu play-offa. Dubaji je ostao nesavladan na domaćem terenu, bar što se Partizana tiče, i ide u Beograd sa prednošću od 2-0. Kako je do toga došlo, krenut ćemo kroz prvu utakmicu, ali kratko ćemo se na njoj zadržati, zato što druga je bila skorije, pa malo da pomenemo i tu drugu utakmicu, odnosno da vidimo šta se tu desilo i zašto Partizan drugi put nije uspeo da savlada Dubai u gostima. Naime, u obe utakmice imamo dva neka različita scenarija koja se desila sa istim ishodom, ali svakako Dubai definitivno bolje otvorio tu prvu utakmicu gdje je napravio prednost i na poluvreme je već imao popriličnu razliku od 9 poena sa kojom je otišao na pauzu i onda je Partizan u trećoj četvrtini uspeo da se vrati u taj, što se kaže, egal, ali kobna četvrtina po Partizan na kraju je dovela do toga da Partizan izgubi sa 99-93 u toj prvoj utakmici. Ono što je interesantno jeste da je Partizan u četvrtoj četvrtini krenuo serijom od 10-0 za Dubai, odnosno već je ušao u deficit od minus 10 poena, što je jako teško stići, iako su uspjeli da vrate utakmicu u egal. Tokom poluvremena, odnosno tokom te treće četvrtine, na kraju četvrtoj su ponovo uprskali i onda morali da jure rezultat. Ono što je Partizan uvideo u prvoj utakmici uspeo da donekle reši u drugoj utakmici, to jeste bilo pre svega zatvoriti McKinley Wrighta i Mfiondu Kabengele, što je Partizan donekle i uspeo. Kažem donekle jer su McKinley Wrighta poprilično zatvorili za razliku od prve utakmice gde je McKinley Wright proveo skoro 32 minuta na terenu, imao 9 od 10 iz igre u ovoj utakmici, nije bio toliko efikasan, 0 od 4 imao za 2 poena, jeste dao 2 trojke, ali to je manje više ono što je uspeo McKinley Wright u ovoj utakmici i proveo je 21 minut na terenu. Uvideo je Sekulić da McKinley Wright neće biti toliko efikasan koliko je bio u prvoj utakmici, te je šansu dao nekome drugom, da ne kažem Aleksi Avramoviću. Ispostavit će se na kraju da je Aleksa Avramović upravo taj X-faktor bio za ekipu Dubaija, odnosno najbolji na terenu što se ekipe Dubaija tiče, i upravo je on doprineo u velikoj meri pobedi Dubaija u toj drugoj utakmici. Mfiondu Kabengele su takođe uspjeli koliko toliko da zatvore, on je postigao 13 poena, nešto manje nego u prvoj utakmici, ali definitivno kada pogledamo njegov plus minus, on je na terenu kada je bio imao minus 7 za ekipu Dubaija, odnosno Partizan je uspevao da nađe rešenja za Kabengela, iako je poprilično nezgodan bio za čuvanje, pogotovo u toj posljednjoj deonici gdje je napravio i najveću razliku. U drugoj utakmici je Partizan dosta bolje otvorio meč. Partizan je uspio napravi prednost tokom prve četvrtine od 4 poena, međutim Dubai je malo, što se kaže, suzbio redove, ozbiljnije igrao i došao u egal na kojim se otišlo na poluvremenu, i onda treća četvrtina takođe lopta za loptu, posed za posed, egal, i Dubai odlazi pred posljednju deonicu sa plus 2. Nezgodno je, veoma nezgodno igrati u Dubaiju, i ono što je Partizan uspeo da ponovi iz prve utakmice jeste da uđe u posljednju deonicu i odmah u startu napravi minus 11 poena razlike. Odnosno u tih prvih uvodnih, 5 minuta posljednje deonice je Partizan primio čak 14 poena, dao svega 3, i tu je Dubai napravio tu osetnu prednost koju je faktički samo i držao do kraja bez nekih većih problema. Upadao Partizan u te krize u posljednjim deonicama već dve utakmice, i to je nešto što treba popraviti u toj trećoj utakmici koja će se igrati pred beogradskom publikom, odnosno Beogradskoj areni 10. juna, pa ćemo se nadati da će biti i četvrta utakmica, onda zatim i pete. Naredne dve bi trebalo da se igraju u areni, a onda potom majstorica ili majstorica, kako god ćete zovete, u Dubaiju ta posljednja utakmica. Partizan je na minus 2.
-2, odnosno 2-0 gubio seriju, igra se serija do 3, tako da nema više mesta za kiks, a definitivno da nešto ima u ekipi Partizana neštima. Da li je to zato što je kraj sezone, da li je to zato što je umor sustigao igrače, ne znam. Definitivno deluje u prve dve utakmice kao da Dubaji mnogo više ima želju za pobedom, odnosno osvajanjem ABA lige, nego što to ima Partizan. Carlik Jones u drugoj utakmici, sad ćemo da se okrenemo na drugu utakmicu, Carlik Jones jeste bio najefikasniji, odnosno najbolji u ekipi Partizana, ali svakako nedovoljno jer je imao i loš procenat, jako loš procenat šut iz igre, i kako za 2, tako i za 3 poena. 2 od 7 je šutirao za 2, 2 od 7 je šutirao za 3, nedovoljno dobro za Carlika Jonesa, a iz već viđenog, kada Carlik Jones i kada Sterling Brown odigraju lošu utakmicu, Partizan nikako, ali nikako ne može da dođe do pobede, a takođe Sterling Brown je odigrao kriminalnu utakmicu. Sterling Brown koji, evo sad ću vam reći, mislim da ima čak i 5 poena svega, tako je, 5 poena, 0 od 4 za 2, 1 od 2 za 3 poena, Sterling Brown poprilično loš. Plus minus faktor, iako Sterling Brown je imao -5, bio je četvrti najgori. Definitivno Partizan je najviše problema imao kad su bile na terenu Džekiri, Kalates i Washington. Džekiri sa -9, odnosno jako loše i lako loše je Džekiri čuvao i Kabengele, a onda zatim i Kamenjaša. Interesantno da je Kamenjaš, iako postigao samo 1 poen, definitivno bio na plus minusu najveći faktor za ekipu Dubaija i najviše je doprineo, odnosno sa njim na terenu je Dubaj napravio najveću prednost. Takođe, dve osobe koje su zaslužene za to su i Klemen Prepelić, koji je imao svega 5 poena, ali sa njim Dubaj na terenu imao plus 16, dok je treći, naravno najbolji na terenu, bio Aleksa Avramović. Aleksa Avramović definitivno osoba koju Partizan nije olako smeo da pusti, naš reprezentativac koji je bio 66% precizan, odnosno 67% precizan za 3 poena, 4 od 6 je šutirao trojke, imao nekoliko ukradenih lopti. Definitivno Aleksa Avramović, onaj Aleksa Avramović koji su strepeli i sada neki MVP-evi NBA-a. Definitivno Aleksa Avramović koji je uspeo da odigra fantastičnu utakmicu i faktički i sam dovede ekipu Partizana do poraza, odnosno ekipu Dubaja do pobede. Kada pogledamo statistiku, vidjet ćete na ekranu sada rezultat prve utakmice. Partizan u prvoj utakmici je bio bolji i sa slobodnim bacanjima i sa trojkama što se tiče statistike. Nešto lošiji su bili na ofanzivnom skoku, na defanzivnom nešto bolji i nešto manje asistencija su imali u toj prvoj utakmici. Kada pogledamo drugu utakmicu koju ćete sada vidjeti na ekranu, vidjet ćete da je Partizan bio nešto lošiji u šutu. Definitivno sa linije bacanja je bio loš, mnogo loš, 15 od 22, od toga je 5 ili 6 od 11 šutirao samo Bruno Fernando, koji, ispostavit će se, imao najveći indeks tokom cijele utakmice, bio nepogrešiv iz igre, i Bruno Fernando koji je bio najbolji u ekipi Partizana sa indeksom od 25. Što neko napisao u komentarima, kad je Bruno Fernando najbolji u ekipi Partizana, onda znate da u ekipi Partizana nešto debelo ne valja. Partizan je uspeo da premosti probleme sa skokom. Partizan je bio bolji na ofanzivnom i na defanzivnom skoku, bio bolji u asistencijama od ekipe Dubaija, mnogo manje ukradenih lopti, ali je imao takođe i mnogo više izgubljenih lopti. Dubaj svega 5 izgubljenih lopti, Partizan 12. I to definitivno možda vam pokaže da je Partizan dosta u tim segmentima slabije kontrolisao loptu, dosta ukradenih lopti imao Dubaj, dosta izgubljenih, Partizan, i to je sve dovelo do još jednog poraza crno-belih. Ono o čemu Dubaj ima da se raduje jeste ta, ajde da kažem, konzistentna igra tih nekih 5, 6, 7 igrača koliko ima u rotaciji. Davis Bertans nije bio definitivno na nivou, ali on nije na nivou koliko ja vidim već cijele sezone, i to je, iako možda najveće pojačanje ekipe Dubaja, za sad se nije pokazao tako. Što više podsjeća me i na malo Jabari Parkera sa tim svojim doprinosom u odnosu na to koliko je plaćen, odnosno koliko košta. Svakako mislim da ga ne treba otpisati za razliku od Jabari Parkera, koji je bio apsolutno beskoristan u ekipi Partizana na kraju, pre nego što je otišao. Davis Bertans uvek, ali uvek može da se upali, da date neke 2, 3, 4 bitne trojke i da
preokrene meč. Ono čemu treba Partizan da vodi računa u sledećoj utakmici jeste pre svega ta borbenost i timska igra koja je u nekim trenucima ove sezone poprilično krasila crno-beli klub i da Kalates se mnogo više koristi. Mislim da će biti malo i drugačije pred domaćom publikom, da će Partizan imati taj vetar u leđa, odnosno da Dubai nije baš toliko dobra ekipa koliko jesu dok se igra u Dubaju, odnosno u Emiratima. Partizan definitivno možda vrati seriju i možda izjednači na 2-2, naravno sve je do njih i mislim da imaju tu mogućnost. Ono gde ja vidim da treba da bude malo veći doprinos jeste i kod tih domaćih igrača. Adrian Lakić opet služi samo da bi igrao odbranu, Pokuševski služi da bi se neko drugi odmorio, a Radanov nije ni ulazio u igru, Nakić nije ni ulazio u igru, tako da ne znam koliko je to dobro, u smislu mnogo je bitno da imate tu podršku sa klupe. Sad Partizan, što se tiče te podrške sa klupe, manje više ljudi, odnosno igrači koji su na klupi postižu isti broj poena u odnosu na igrače koji su iz startne petorke, dok u Dubaju to nije slučaj. Nešto veći je procenat poena koji dolazi od startne petorke nego od ovih sa klupe, ali svakako definitivno treba veća koncentracija, treba veća volja i želja da bi se osvojila ABA liga protiv ovakve ekipe Dubaja. U komentarima mi recite šta vi mislite i kako ste vi vidjeli u utakmicu. Nemojte, molim vas, nemojte da komentarišete suđenje, jer je suvišno komentarisati suđenje. Suđenje se promeniti neće i apsolutno svaki komentar na temu suđenja nije potreban jer ničemu ne doprinosi. Ajde vidimo šta u igri možda se promeni, šta bi možda trebalo zarotirati, kakvu odbranu igrati, da li drugačije treba pripremiti odbranu protiv Muse koji je recimo bio fantastičan u obe utakmice, koji je pokazao kvalitet, dobro su zatvorili Kabengele u jednoj i u drugoj utakmici nisu baš toliko. Kamenjaš nije dolazio do poena, ali je napravio veliku razliku u igri gde je Dubaj imao najveću prednost, dok sa druge strane Bruno Fernando koji je bio najefikasniji u ekipi Partizana, da li treba igrati na njega, da li čekati da se upali Sterling Brown, da Karlik možda odigra malo bolje nego što je odigrao u ovoj utakmici i tako dalje i tako dalje. Sve to pišite u komentarima, naravno jedva čekam da vas čujem i eto, kažu da je Nikola Tanasković novi igrač Partizana, svi su osim Partizana to objavili, verujem da Partizan čeka kraj sezone, čak i budućnost objavila da su završili saradnju sa Nikolom Tanaskovićem i da će kapiten podgoričke budućnosti uskoro obući crno-beli dres. Tako da napišite mi šta mislite i o Nikoli Tanaskoviću i da, izvinite što sam vas malo clickbaitovao na tu temu što se tiče thumbnaila, odnosno naslova. U svakom slučaju, nadam se da ste uživali u klipu, ne zaboravite subscribe-ite na kanal, ne zaboravite lajkujete video. Da, još jedna stvar. Veliki pozdrav za čoveka koji mi se javio juče na ulici i koji mi je ustupio parking mesto. Znaće on ko je kad bude gledao epizodu i svako dobro vam želim i vama i vašoj porodici. Budite mi dobri i vidimo se koliko već sutra. Uživajte u nedelji i spremite se za naredni vikend. Ćao!